Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkıbetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sabakты kitaptan qarab ozek aytып atkан убакта кээ-бир нерседен чыгып кетет, ал эми жазып мындай бир гезитке же бир китап катары жазып атканда көп нерсе эсте калат, ошонун үчүн айырмаланат. Анан мындан мурдагы сабактарда кээ-бир нерсе чала калып кеткен нерсени мен келип азыр имам Дамла менен сүйлөшүп, анан ушул киши мага эскертүү берди. Ошону мен силерге толуктуу айтып берейин, себеп дегенде айтпай кетип калыптырмын. Биринчиси Искандар Зулкарнайн туурасында мен айттым деп кыялдансам, бирок айтпай калыптырмын. Адамдардын көпчүлүгүнүн пикиринде Александр Македонский ошол Искандар Зулкарнайн деп айтылынат. Адамдардын бирок жаңырып атпайбы? Мындайчы. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demiçi? İskandar Zulkarnayn jönündө masele aytылганда Александр Македонскийди көпчүлүк жазуучулар, журналисттер, анан карапайым адамдар мына ушул Александр Македонский Курани Каримдеги Искандар Зулкарнайн деп айтышат деп айтылынат. Мен ушул боюнча сабактардын биринде айтып, анан бирок оюм каяка кетип калып айта албай калыптырмын. Устаз имамыбыз бизге азыр ошону ушинтип айттыңыз дегенден ошону толуктуу айтайын деп атам. Экинчи бир пикир бар, ал пикир Александр Македонский бул Искандар Зулкарнайн эмес. Себеп дегенде тарыхтан бардыгыбыз билгендей, ал кандуу адам, жол башчы, Чыңгызханга окшогон мусулман эмес экендиги белгилүү болгон адам. Муну ар бир тарыхчы билет. Ал эми Курандагы Искандар Зулкарнайн бул момун пенде, салих адам. Экөө эки башка. Ислам дүйнө таанымында экөөнү эки башка карайт туугандар. Мен ушул пикирди айтпай калыпмын да, ошол пикир силерде кетип калбасын. Демек экөөнү эки айырып билүү бул биздин ишенимибиздеги маселелердин бири. Ал эми жанкы көпчүлүктүн түрүндөгү айтылган, кээде жомок китептерден, кээде жанагындай роман повесттерден экөөнү бир деп айтып аткан маселе бул туура эмес маселе. Бул биринчи. Экинчиси Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө айтып атканда Аллахтын колу, Аллахтын жүзү деген маселелер айтылынып, анан ошону биз адамдарга окшотпойбуз деген айткан убакытта анда Аллахтын колу, жүзү жокпу деген суроо дагы туулуп калып атат деп айтып атышат. Курани Каримде пайгамбарыбыздын сүннөттөрүндө Аллахтын кол деген сыпаты айтылынат. Аллахтын жүзү деген сыпаты айтылынат. Бирок Аллахтын колу деп айтпайбыз. Аллахтын кол деген сыпаты деп айтабыз. Себеп дегенде ошону пенделердин колунда экен деп түшүнүш бизге туура келбейт. Аллахтын кол деген сыфаты бар, бирок ошондон максат, мурат эмне экендигин биз билбейбиз. Аллах Таала Курани Каримде мурда айтып кеткендей, аяттар үч түргө бөлүнөт. Биринчи түрүндөгү аяттар бар, буларды эч ким түшүнбөйт. Мисалы үчүн Ясин, Каф, Алиф Лам Мим, Ра, Нун. Ушуга окшогондор тамгасын окуйбуз. Бирок биз түшүнбөйбүз. Кудай Таала биз ушул аяттарды түшүргөндө, пенделерим ушундай бир аяттар бар, тамгаларын тааныйсыңар, бирок маанилерин түшүнбөйсүңөр, демек кыйын болбой жүргүлө. Кибир кылбагыла. Силердин билгениңерден билбегениңер көп, кээ бир нерсени өлүп аткан убакта дагы билбейсиңер. Ошондуктан Кудайдын астында өзүңөрдүн пенде экениңерди дайыма сезип жүргүлө деген маани чыгат. Кээ-бирлер Алиф Лам Мим деген, Алиф деген Аллах, Лам деген Жебрейил, Мим деген Мухаммад деп айтат, бирок булардын бардыгы божомолдор гана. Ал эми экинчиси бар, бул аяттарды байинат деп айтылынат, толук түшүнөбүз, толук амал кылынат Курани Каримде. Ва ату заката. Зекетти бергиле дейт. Араб тилдеги тилдик маанисин түшүнөбүз, шариаттагы маанисин түшүнөбүз, зекет фарз экен.
O aqimus salata, namazı turguzgula deydi. Demek namazın farz ekendigin bardığımız bilemiz. Demek uşul ayatların Arap dilindeki manisindagi, şariattagi manisindagi biz düşünüyoruz açık. Üçüncü türdögüsü ayat muteşabihat, bizge Arap dilindeki manilerini düşünüyoruz. Biroq oşol vaqtda oşondan Allah'tan emneni maksat murat kılgandığın toluk düşüne albagan ayatlar boladı. Bu ayatlar bizdi sınoo üçün jönötülüngen. Misal üçün Allah'tın yüzü, Allah'tın kolu, Allah'tın butu degen siyahtı ayatlar, hadisler gelgen o vakitte bulardın Arap dilindeki kol, but degen mani biz düşünüyoruz. Biroq Allah Taala uşul жерден эмнени каалап жаткандыгын биз түшүнө албайбыз дагы, ошону Кудай Тааланын өзүнө, пайгамбардын илимине тапшырып өтүп кетебиз. Аллахтын кол деген сыфаты бар. Кол дегенде эле биз өзүбүздүн колду түшүнүп алыш таттага туура эмес. Себеп дегенде Кур'ан-ы Каримде башка бир аятында Аллах Таала эч кимге окшош эмес деп айтылат. Демек биздин оюбузга эмне келсе, ошого окшош эмес. Ошондуктан Аллахтын колу дегенди жок, Аллахтын кол деген сыфаты бар. Кимде ким Аллахтын кол деген сыфатын инкар кылып жокко чыгара турган болсо, ал мусулман болбой калат. Бирок ошол кол деген сыфатын кандай деп ойлонуу бизге туура келбеген маселе. Кээ бир жамааттар бар, мушаббиха деп айтабыз, муаттиле деп айтабыз. Дегенде Аллахтын колу, оң колу, сол колу, эки колу, кош колу, Аллахтын колу менен деп кадимкидей кол катары сыпатташат. Бирок колдун кандай экендигин билбейбиз деп Аллах Таалага ушу биздин колубузга окшогон жариха, мындай бир нерсени жарадар кылуучу, бир нерсени кармай турган колду сыпаттайт. Бул туура эмес туугандар. Аллахтын кол деген сыфаты бар, бирок ошо Аллахтын кол деген сыфатын, Аллахтын жүз деген сыфатынын мааниси эмне экендигин, анын кандай экендигин түшүнүү бизге туура келбейт. Демек ушундай жерлерде бул жерден жөнөкөй адамдар эмес, алымдардын дагы таманы сыйгаланган маселе. Ошол маселелерде тафвиз деп айтылат. Тафвиз деген сөз ашыруу деген сөз. Тафвиз кулли, жалпы жөн ашырып жиберүү. Мына ушул маселеге ыйман келтирдик. Аллахтын алдында, пайгамбардын алдында кандай болгон болсо, ошого ыйман келтирдик деп айтабыз дагы өткүрүп жиберебиз. Мисал үчүн, Кур'ан-ы Каримде 25 гана пайгамбардын аты келет, ушундай эмеспи? Бирок андан башка пайгамбарлар көп. Биз айтабыз, Аллах Тааланын бардык пайгамбарларына ыйман келтирдик деп айткан болсок, өзүбүз билген дагы, билбеген дагы пайгамбарларга ыйман келтирип, Кудайдын астында жүзүбүздү жарык кылып алган болобуз. Демек, жанагы 124 миң деп айтылган, андан башка айтылган сандагынын бардыгын аттарын дагы билбейбиз биз. Ошол сыяктуу жанагыда Аллах Тааланын ысым сыпаттарына байланышкан аяттарды, ушул аяттын мааниси Кудайдын астында кандай болгон болсо, Кудай Таала эмнени каалаган болсо, дал ошондой деп түшүнүп өтүп кетиш керек. Иман муфассал, иман мужмал деп айтылат. Жалпы иман менен өтүп кетүү туура болот. Бул ушул эки маселени айткым келди. Анан да ошон үчүн эгерде бир нерсе мындай суроо болуп калган болсо, кээде мен сүйлөп атып унутуп башка пикирге өтүп кетип калып, силерди көрүп сүйүнгөндөн же сүрдөгөндөн анан таппай калган болсом, аны силер айтыңыздар, себеп дегенде ал ошол бойдон чала кетип калбаш керек. Ал-му'мину мир'атул му'мин. Момундун күзгүсү деген сөз чындыгы мына ушул жерден келип чыгат. Биздин бардыгыбыз пендебиз. Kullu bani Adem hatta'una ve gayrul hatta'ina tawwabun. Pendelerdin bardыгы ката кетирүүчү, бирок ката кетирүүчүлөрдүн жакшысы тооба кылуучулар деп айтылат. Күзгү деген адам күзгүнү карап, бетин карайт, дарат алганда мурдуман чыккан жабышып калган жокпу? Сакалым жайында эле туурабы, бети башым кандай деп, ошо менен күзгүнү каранат. Күзгү каранган сүннөт. Өз убагы менен кечкеде 24 саат эмес, бирок керек учурунда. Момундун күзгүсү дегени адашкан жерин айтып, оңдоп деп турат. Эгерде бир адам бир азыраак илим алган болсо, бул жанагыдай исмат болгон Кудай Таала тарабынан күнөөлөрдөн сакталган адамдардын катарына кошулуп калынбайт. Ошон үчүн кайсы бир маселени түшүнбөй аткан болсо, же туура эмес пикир келип калган, шубха болгон болсо, кантип айтам дебестен, кагаз жүзүндө же башка жүзүндө культурный кылып берсе, ага албетте жооп берилет. Демек, мына ушундай маселени жанагыда эстен чыгарбаш керек. Ал эмес жанагыда китеп окуган убакытта дагы учурда биз түшүнгөн маселе болот, түшүнбөгөн маселени өзүбүз каалаганда түшүнүп алабыз жок. Кур'ан-ы Каримде фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Kur'an eğlerinin, ilim eğlerinin, kitap eğlerinin surağıl eğer bilbeseniz değil. Bilbegenden davası, bul mine bilgenlerden sura degen söz. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlel musannifu Muhammed bin Abdillah el-Hatib el-Tebriz rahimahullahu ta'ala ve adamallahu nef'ahu fid dareyni amine kâl el-faslü thalith. Taqdırga iman keltirүү babının 3. faslına geldik.
An Ebi Dardai kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah azze ve celle faraga ila kulli abdin min halqihi min khamsin min ecelihi ve amelihi ve mazcaihi ve eserihi ve rizqihi. Ravahu Ahmed. Hazreti Abu Darda özünün adı Uveymir. Uveymir bin Amir Ansari Hazraci. Ansar Madinalık bolup Hazraç urusundan biroq Abu Darda dep maşhur bolgan, özünün kunyesi menen maşhur bolgan insan. Darda bunun kızının adı. Araplarda azırga çeyin bir adat var, kızdan adını aytpayt, uyat bolot. Kızın özün yüzün göstermek dursun, kızda kança baldarın var dese, baldarın var, Abdullah, Tarık, Muaz'dan 2 kızın var dep aytıp koyuyordu. Kızın adını aytsaң dagı avretini açıp bergende görgön bir jaman saltı var. Biroq sahavalarda mınday yok. Peygamberda mınday yok. Aişa, ayalı Hadice, kızları Fatima, buna Abu Darda kızının adından Darda'nın atası degen kunye menen belgili bolup atadi. Üy bülösündegilerin içinden en akırkı ol İslam'a girgen bu adam. İslam biraz geçigirak gelgen, biroq en alim insanlardan, en hikmatlı insanlardan, fakih insanlardan bolup eseptelegen. Suriye'de yaşap ötkende Hicranın 32. yılı Dimaşk'ta ötkön. Demek Suriye'de Dimaşk'ta ötkön, Suriye'de Damask şahrında köptögen sahavalardan emnesi var, gümbözü var. Oşol kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytat. Pendenin ar birinin tömöndögü 5 cumuşundan Allah Taala'nın takdiri ezelde ele sonuna çıkkan deydi. İnsana baylanıştı 5 mesele var. Oşol 5 mesele ezeldeden ele takdırga yazılıp oşol meselege çekit koyulungan, al mesele kayradan karalbaydı. Kudayдын takdiri mına oşul 5 meselede bardığı bütkön dep aytıp atadı. Birincisi min acalihi. Adamdın acali takdırga yazılıp bütkön. Acal degen söz Arap dilinde müönöt degen söz. Müönöt. Demek ömrünün uzaklığı, ömrünün kıskalığı takdırga yazılıngan. Andan aşıp ketүүsü mümkün emez. Oşol takdırga yazılıngandan bir minut da aşıp ketpeyt, bir minut da kemip kalbayt. Ve amelihi, jana kılgan amalı, jakşı amalı, jaman amalı, emne iş kılar, emneni kesip kıları, ginder menen çoğu jürörü, oşolordun bardığı oşol jerge yazılıngan. Ve mazcaihi, mazca dep jam baştap jatkan jer degeni. Bu yaşap durgan jeri oşonda öyle kavırı. Kaysıl jerde jaşayt, kaysıl jerde gün ötköröt, ölgöndө kaysıl jerge koyulat, kaysıl jerde bayırlayt, oşonun bardığı takdırına yazılıngan. Ve asarihi, jana anın izi dağı yazılıngan takdırga. İzi degende kıymıl hareketi, je bara turgan beyişi, je tozogu bul adamdın izi. Artında kala turgan emgegi, oşol emgegin neticesinde bara turgan tozogu, je beyişi bul dağı takdırına yazılıngan. Wa rizqihi, jana insandın ırıskısı dağı. Irıskısı adaldan mı, aramdan mı, köp mü, az mı, kança balalığı olat, kanday işlerde işteyt, kimder menen dost bolat, kançalık ilim alat, ilim albayt. Oşolordun bardığı adamdın ırıskısı dep eseptelinet, oşonun bardığı takdırda yazılıngan. Aytılınat, ırıskı izdeyim dep, adamdardın ırazılığın tamam dep, hareket kılasın, biroq jıyıntığında Kuday Taalam жазған ырыскыдан başka hiç nersege jetpeysin deydi. Sen oşentip kıynalgandan göre Allah'ın razılığını tapkanga hareket kılsan, Allah senden razı olup, pendenin barın senden razı kılat, oşol vakta senin takdırına yazılıngan ırıskıdan hiç kim hiç nerseni uğurdap ketip kalbayt deydi. Azır bizden köp adamda davleniye olat, ölüp kalayın deydi. O bir bundan bir 4-5 yıl murda bir mer işten alınganda, jürek jarılıp ölüp kalgan tuğganda. Oşonu Kırgızstan'ı bari görgönbüz. Bir çoğun mer boldu iştegen bir şaharda, oşol adam jumuştan algan vakıtta jüregi jarılıp ölüp kalgan. Eğer de Kudaydan takdırına yazılıngan,
ошондон эч нерсе өзгөрүлбөйт, өзгөрүлүшү мүмкүн эмес, ошонун бардыгы болот деген ишеним болгон болсо, анда давление болуп, ага баш оорутуп, ага кыжаалат болуп, бирөөнү жаман көргөндөн эч кандай муктаждыгы, эч кандай кажети калбай калат туугандар. Дүйнөнүн бардыгы чогулуп, сага жакшылык кааласа, бирок Кудай Таалам жакшылыктан башканы жазган болсо, эч ким сага жакшылык бере албайт. Дүйнөнүн бардыгы чогулуп, сага жамандык каалап, бирок Кудайым жакшылык жазган болсо, эч ким сага жамандык бере албайт. إمام أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه رواه ابن ماجه. Hazreti Ayşe enemiz radıyallahu teala anha aytat, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkandığın uqtum. Men tekelleme fi şey'in minel kaderi, kimde kim takdir meselesinde az da olsa söylese, kanday? Şeriat alıp gelgen miqdardan aşıkça akılın işletip, janagıda logический деп коебуз, мантикый деп коебуз. Ошондой далилдер менен тагдырга бир нерсени алгысы кошкусу келип, тагдырда сөздү көбөйтсө. Кур'ан-ы Каримдеги аяттардагы, же пайгамбардын осуяттарындагы тексттерден, сөздөрдөн ашыкчараак бир маанилерди өзүнүн акылына окшоштуруп бир нерселерди сүйлөй турган болсо, тагдырга ыйман келтиргенден кийин да ал маселеге байланыштуу акли далилдерди алып келүүдөн тыят шариятыбыз. Sebebi salih adamlar menen ilimdүүлөрдүн pikirinde meselenin bari Allah Taala'nın la yus'alu amma yef'al degen sözüne takalat. Bu degen söz Allah Taala özünün kılgan işine hiç kimge atçot berbeyt, hiç kimge cevap berbeyt. Kuday Taalam egerde insanlardın bardığın hiç surabastan turup tozokko düşürgön bolsa dağı aga biro emne üçin uşunda kıldın da aytpayt tuğanдар. Kudaydan adilettүүлүк üçün bolot. Egerde Kuday Taalam bardык günökölөрдүн bardыгын бейишке чыгарган болсо, ага да эч ким эчтеке деп айта албайт туğандар. Бирок Kuday Taalam жашоонун шариятын, сүннөтүн ушундай кылып берген бизге, жакшы амал кылган болсоңор, иншалла бейишке киргизем дейт. Бирок ошондо дагы өзүнүн ырайымы менен. Тагдырда ким сүйлөгөн болсо, кыяматта ошол нерседен суралат дейт. Эгерде ким сүйлөбөгөн болсо, ал суралбайт деп айтат. Бул Кудай Таалам бизге айткан нерселер бар, деген нерселер бар. Ошол нерсеге биз чектелишибиз керек болот дагы, ошол нерсеге баш оорутуунун кереги жок болот. Эгерде ошол нерсеге сүйлөгөн болсок, анда өзүбүз ишти ашырган болобуз. Эгерде сүйлөбөстөн өзүбүзгө керектүү башка иш менен алек болгон болсок, анда биз амандыкта калган болобуз деген маселе. Бул шариятыбыздын эрежеси эмес, бул бардык жердин эрежеси. Кимде ким көп сүйлөгөн болсо тилинен чалынат. Ошол чалынган тили менен барып туруп башка бир нерселерди табат. Ошол тили башына бале болот. Жанагы бир адамдын үйүнө конок келип, конокко түшүңүз десе, жок кете берейин, жок түшүңүз десе, акыры мейли түшө калайын деп анан түшүп туруп, атты каяка байлайын десе, менин куураган тилиме байла деп айткандай. Үйүндө эчтекеси жок. Анан конок түштөн ага бере турган оокат дагы жок, анын түшүргүсү дагы келген эмес. Бирок эмне тилиме байла деп айткан апендин жоругундай эле маселе болуп калат. Demek gerek emес maseleni süйлөштүн качандан башка бизнес жөнүндө сүйлөш, сага шарият уруксат берген нерселер көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединага көчүп келсе, мединалыктар, ансарлар курма дарактарын бири-бирине чабыштырып атыптыр. Чаңдаштыруу дегенди билебиз да бардыгыбыз. Дарактарды бири-бирине кылса, жанагы эркек гүлдөр, ургачы гүлдөр бири-бирине чаңдаштырып, ошондон түшүнүп, ана пайгамбарыбыз Маккада бул тоо, какыраган чөл окшогон жер дагы, "Ey, дарактар эмне кыйнап атасыңар? Койгула, жалбырактар түшүп антпегиле." деп алар ойноп аткан дегенде ойлошуптур. Анан пайгамбар тим койгула, жакшынакайда турат го десе, элдин бардыгы чаңдаштырбай коюп, кийинки жылы Мадинада курма болбой калат. Анан пайгамбар эмнеге курмаңар болбой калды бу ел деп сураса, былтыр биз чаңдаштырып атсак, сиз кой деп коюп калып, ошентип болбой калды дегенде, "Антум а'ламу
bi umuri dunyakum, sizler dünýäňörüň işin bilýüçüreksiniz dedi. Demek dünya işlerinde şeriat tüyü salbagan nerselerde kalagança amal kılıp süylöp hareket kılsak bolot tuğanda birok süylöp ötürgen nerselerde süylöbesini ötkörüp jiberiw kerek bolot. Misal üçün maşina edip ketip atkan vakıtta ayrıca kıştın gündörü ötü etiyatın ederiz. Kuday da baydayız bardığımız. Eğer de oşonu kattırak aydap koygan bolsak, kiçinele bir kokustuk bolup kalgan bolsa, alıp çoň işlerge barıp biri süzüp başka bir nerse bolup ketip çıktımalı var. Oşol Maleyşi ötü az gana kiçineke adaşu, ötü kiçineke tuğra emes masele, ötü kiçineke mani berbe koyunun özü çoňdoğun kısıtlarga gelip kalat. Dinimiz mına oşonday. Kebir nerse var anı süylöböş gerek. Kebir nerse var anı oýlanboş gerek. Oýlany turgan nerse toltura, süylöp turgan nerse toltura, birok oşol maselege insan tiyişpeş gerek. İnsan mahluk, insan jaratılıngan, özünün çegarasyny bilip yürüş gerek. Azır bizdeki demokratiya dep aytyp atkan nerse, bul taptakır adamlarga tuğra gelbegen masele tuğanda. Bul adamlardı buza turgan masele. Bul İslam şariatına tuğra gelbe turgan bir sistema tuğanda. Adamlar kalaganın kılı veret, bul jalgan söz. Hiç kim kalaganın kılı albayt. Argimdin özünün çegarası bolot, argimdin özünün abiri bolot, argimdin özünün dünya mülkü bolot. Sen özüňe teşeli gana nerselerde jürüşün gerek bolot. Kalagan böyle üyüne girip barıp öyle, bul meni üyümde oturup alsan, ağa жооп beresin. Sen girgin kitaptagı tüyü salıngan bar, ağa giremdisen seni milisiyalar tosot. Biz emes ötkünde deputattardın özlükleri meni tekşertip atkan misal üçün. Oşondagy tekşeret. Demek şariatta dağı erkiminde her neken süyle vergenge bolboyt, biz süylebey turgan, biz tiyişpey turgan temalar dağı olur. Wa an İbn Daylami qala ataytu Ubay ibn Ka'b faqultu lahu qad waqa'a fi nafsi şey'un min al-qadari fahaddithni la'alla Allah an yadhhabahu min qalbi. İbn Daylami degen tabi'in Ubay bin Ka'b degen sahabiye gelip aytıp atat. Ubay bin Ka'b degen kim? Ubay bin Ka'b degenimiz sahabalardın içindeki en çoğun karısı. Kur'an'da jattap en jakşı tilavat kılgan insan bu sahabalardan Ubay bin Ka'b. Peygamberimizin doğrunda, Peygamberimiz tiri ökeninde sahabaların arasından Kur'an'da toluk çatalgan 6 sahavanın biri. Kur'an'da toluk çatalgan Peygamberin doğrunda 6 sahavanın biri. Bu adam Medine şahrında 19. Hicri yılında ötkön. 19. Hicri yılında ötkön insan bulur. Ubay bin Ka'b gel aytı atat tabi'i. Kad vaqa'a fi nefsi şey'un minel kadari. Menin gökürögümde, menin yüreğimde takdir tuğrasında şeytanın vasvasası geliveret. Takdir tuğrasında bir nesiler oyuma geliveret. Kuday talam tozok жазып koygan bolsa anda amal kılıp emne kılam, 5 yazgan bolsa dağıdır amal kılıp emne kılam. Uşu okşugan bir nekeler menin göңülüme gelip meni kıcalat kılaveret. Fahaddisni, bana süylep berçi kiçine. Bana aytıp berçi bana bir nekeni. Bana kavar berçi. La'allallah an yezhabahu min kalbi. Senin sözündün sebebi menen Kuday Tağlam oşol nerseni menin yüreğimden getirip jiberer. Senin sözündün paydası menen Kuday Tağlam oşol nerseni menin yüreğimden getirip jiberer. Hadistin jarın ötkönde murda men bir jari aytıp koyayın. Kiyinki cumadan başlap ar beşembi 4. günü Kasim Meçitinde Şamdan Kuftanga çeyin fıkıhtan sabak bolot. Muhtasarlı vikaya. Kasim Meçitinde. Sizlerden soran çınar menen. Kasim Meçit barınglar bilesiňer da. Kasim Meçitinde oşol jerde Muhtasarlı vikaya degen kitaptan fıkıhtan sabak bolot. Darattan baştalat. Namaz, oroza, zekat, hac, anan soda, moda, oşentip bardygy bite beret. Çetver 4. günü Şamdan kuşulundan tartipdele. Bul ulana beret, bul hadis tuğandar. Ökönçe taştırıp baş gerek. Al fıkıh bul hadis. Tafsir maksattamdan tafsiri var Borboros Meçit'te. Kaç ötasan ha? Bilbem ansaptar. 1. 3. 5. gün. 1 3 5. Ova. Tuş gelbeyt gördünüz mü? Bu 4 6. Ha? Anda akideden berişke to'g'ri keladi. İnşallah.
Fakale Ubay bin Ka'b cevap verdi. Lev enne Allah azze ve celle azzebe ahle semavatihi ve ahle ardihi azzebehum ve huve gayru zalimin lehum. Eğer de Allah Teala asmandıklar menen jerdiktegilerдің bardığın tozoko salıp azaptagan bolsa dağı Kuday Taalam bularga zulumduk kılgan bolgoyt deydi. Asmandagılar bular perişteler. Jerdegiler biz menesi jana paygambarlar. Oşulardın bardığın azaptagan bolsa dağı Kuday Taalam pendelerine asmandagılar menen jerdegilerge, asmandıklar menen jerdiktegilerge zulum kılgan bolgoyt. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. Eğer de Kuday Taalam asmandıklar menen jerdiklerдің bardığın özünün ırayım kuçağına alıp beyişine kirgizip jibere turgan bolsa, anda alardın Kudayдың bergen ırayımı bulardın kılgan amallarından jakşırak bolot deydi. Kudayдың kılgan ırayımı bulardın amallarından jakşırak bolot deydi. Bu amallar bolgan üçün gana ırayım bolot delgen sözdün tuğra emesligine dalil bolot. Keyber adamlar men özümün amalım menen gana beyişke girem. Men amal kılıp koydum. Men sadakanı verip koydum. Zeketти berip koydum. Oşonu menen gana beyişke girip ketem degen ümit taptakır tuğra emes tuğanlar. Kuday Taala ırayım kuçağına al beyişine girgizgen bolsa, oşol kılgan nersesi bizdin kılgan amalımızdan jakşırak bolot. Rivayatlarda aytılınat, bir adam 900 yıl yaşap, agıp atkan suğa, ösüp atkan çöpkö, kagatken kargaga, kugatken kuzgunga ziyan tiygizbey ölüptür. Ölgönde perişteler gelip surayıp deyt. Seni ne kılalık? Kılgan amalın menen beyişke girgizelik bi, je Kudayдың ırayımı menen bi? Degen o vakitta, emek 900 ibadat kılgan bolsun. Hiç ziyan tiygizbesem, namaz düzbösem, tahajjud düzbösem, anda oşol özümün amalım menen kirgize vergile. Uşu Firdavs'ın 4'üne jetip kalsam gerek dep özünce kıyaldan uşuntu aytты deydi. Anan kılgan amalların tarazaga salıp bir çetine, anan bir çetine Kudayдың buga vergen nimet, jakşılık, faziletlerin bir tarazaga salganda, bunun 900 yıldık amalı bir gözünün gana beyişke çıgıusuna sebep boluptur. İyilap jörüptür. Koku şarmanda koku. Kudayım özünün ırayım meni beyişke girgizsin dep. Biz kılgan amalımız menen beyişke gir albayбыз tuğanlar. Biz amal kılabız, Kuday Taalaga jagın al dep. Kuday Taalam al kulum degen bolsa, ırayım kuçağını algan bolsa inşallah beyişine girgizet. Oşon üçün eç vaqtta kılgan amal menen adam dögürsüp ketpеш gerek. Kılgan amaldı men kılıp koydum, men namazdı okup koydum dep oşonu göp görüp ketpеш gerek. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُخُدِ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. Eğer de sen Uhud doğusunday bolgon altındı Kuday jolunda nafaka kılıp jakşılık jolga jumşagan bolsoň dagı, bирок taqdırga işenbeseň, anda uşul jakşılygыңды Kuday Taalam kabul kılbayt deydi. Taqdırga işenүү, taqdırdın jakşılığı, taqdırdın jamandığı, açuusu, tattuusu, oş kıyışı bardığı Kudayдың kalosu menen bolot. Pendenin kılары kesip kıluu, amaldardı atkaruğa hareketlenүү. Jakşılıkты kaloo, jakşılıkты niyet kıluu, oşogo amal kılууга hareket kıluu. Kuday Taalam kalagan bolsa inşallah bardığı jakşı bolot. Taqdir şunu düşünüş gerek. Bardığı Kudaydan. Pendenin moyundagı millet emne? Kudaydan da oturup kalbastan jakşılıkka umtuluu, hareketke umtuluu, kesipti kıluu, amaldı kıluu. Bardığı Kudaydan degen işenim menen jaşoo gerek bolup. Eger de uşunda taqdırga işenbese, anda Uhud doosunday bolgon altındı Kuday jolunda nafaka kılsa dagı al kabul kılınbayt deydi. Uhud doosun bilesizler, bizde Sulayman toğu okşogon, andan japsırak toğu bu Medine şahrında jaygaşkan. وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Oşonda ile sağa gelgen jakşılıkça jamandık senden kıya ötüp ketmesine işengin deydi.
Senin başına jakşılık düştü. Al jakşılık gelbey koya albayt ele. Senin başına jamandık düştü. Oşol jamandık gelbey koya albayt ele. Taqdırga жазылынған. Bilginin anneme asabaka sana jetken nerse lem yekun yuhtiaka senden kıygaç ötüp ketüsü taptakır mümkün emes ede. O anneme ahtaaka senden kıygaç ötüp senden adaşı başkaca ötüp ketken nerse sağa tiyişi taptakır mümkün emes deydi. Lem yekun yusibaka la yusibaka sana taptakır tiyişi mümkün emes deydi. Demek taqdırga жазылынганdan bir nerse özgörüp ketpeyt. Mına uşunu sen bilginin deydi. Bul oşol taqdırды bilüň mına oşol nerse. Maňa жазылынgan nerse söz türde gelet. Kırgızdın söz var. Jügürgön emes, buyrugan alat degen söz var. Je bolbosa kul jemdet kuyruktu, Kuday bilet, emneni buyruktu degen dagı bir başka söz var. وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ. Eger de men aytıp bergen uşul nerseden başka nerseni işenip, ınanıp, etikat kılıp ölüp ketken bolsoň, tozoka düşüp kettin deydi. Uşul nerseden başka senin jüreginde ornaşıp durgan bolsa, sen anda tozoka düşüp kettin dep aytadi. Qala thumma ataytu Abdullah ibn Mas'ud faqala misle zalika. Ubay bin Ka'b'tan giyin Abdullah bin Mas'ud degen çoň sahabaga barıp andan dağı sorasan aldağı dalile uşul sözdün özünü aytdı deydi. Qala thumma ataytu Huzayfa ibn al-Yamani faqala misle zalika. Andan giyin Huzayfa bin Yaman degenge barıp sorasan sahabi, çoň sahabi, Peygamberin sırrın bilgen sahaba aldağı dal uşunday sözdün özünü aytdı deydi. Thumma ataytu Zayd ibn Sabit'in. Andan keyin Zayd bin Sabit degen Peygamberimizin жазgıçına barıp sorasam sahabiden al fahaddesani anin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem misle zalika. Al bana öz emes Peygamberimizin uşunday aytkandygy bana hadis kılıp aytıp berdi deydi. Ravahu Ahmed ve Abu Davud ve İbn Majah. وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. Hazreti Nafi tabiinlerden İbn Umar, Hazreti Umar'ın oğlu İbn Umar, Abdullah bin Umar oşonun kulu bolgan. Keyin azatlıkka çıkargan. Bunun bir okuyası var. Men uşul İmam Nafi'nin atı gelgen jerde ayta berem, mana aytpasam men kursagym toyup öçüdey bola berem tuğanlarım. Balkim barыңар menden jok degende 5 joldan ukkan boluşuңar gerek. Hazreti İbn Umar üyünden çıkıp, eşke çıkıp barasa İmam Nafi namaz okuattır. Allah ata kızmatçısı ele. Jılan baş namaz okuattır. Anan, ay Nafi, seni bazarga jönötsöm. Bazardan barıp süt satıp gelgeni barsan, Jılanbaş barar beleň dedi. Jok dedi. Anda Kudaýdyn astynda jılanbaş okugandan uyalbaýsyňby? Kudaýdyn astynda jılanbaş namaz okugandan uyalbaýsyňby? Dep aytdy deydi. Bul hadis emes. Bul sahawanyň tabiin menen bolup atkan süýleşip atkan bir sözü. Biroq sahawa menen tabiin ortasyndaky söz eşmat menen taşmatyn söz emes tuğandar. Bul Peygamberden sabak algan adamlardan sözü. İbn Umar'dan başka bir rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet yok. Sakalına kaç tiygizgen tuğrasında. Peygamber sakalı mında kırıktı degen rivayet yok. Oşoncu bir adamlar var. Sakal koygonda şu gindike çeyin düşüp kese koyup koyuveret. Beyaka çeyin geteveret tuğanlar. Nege dese Peygamberden dalil yok. Sakalga kaç tiygizgen dep aytışat. Biroq İbn Umar uşul hacga gelip hacılık kılan saçını aldırganda sakallarını kıskartat ele. Emne üçün kıskartat ele? İbn Umar
Bilesizler bu kanday adam ele. Makkadan Madinaga jönöp atkан убакытта, же Madinadan Makkaga kelatkan убакытта Peygamber andamda saparlarında çoğu gelip kalgan eken, jolda ketip atıp, tüz ketip atıp ele burulup, anan kayra tüzülap keter ele. Anan suraştı, ay, özü 10 gündük jol bolsa. Anan jolda burulup, anan kayra şunu tüz ketip atasın emnege dese, biz Peygamber'den bir jol keletkanda, Peygamber uşul жерден burulup, ana şunda kettere bir yerde şunda kumlar üyülüp kalgan eken. Çölde bilesiniz kumlar üyülüp kalaveredi. Anan bir жерге barganda dara sındırgısı gelip, bırak o naragarak barıp atayın alısırak жерге barıp dara sındırat ele. Ay, toltura jol, şunun barıp toylet sana, dara sındıra vermeysin mi? Mine dese, Peygamberimiz uşul жерге gelip dara sındırgan gördüm elem. Şunçalık dengelde Peygamberin sünnetini amal kılgan, tatbik kılgan insan ele. Al emes Peygamberin arkasından basıp kalsa, izlerin Peygamber koygun, izge koyup baskandı hareket. Bu çaşpalı oçurulu vakta. Peygamber ketip bas arkasında çaşpalılar ança-munça erçip algan bolsa, oşu bütünü koygun, şu kadar soğuk alıp kalar bekem. Peygamber baskan жерди baskan bolor bekem. Dep uşunday kılgan adam, oşu sakalı kılkıp atat. Demek hadis yok bolgon menen bul bir nekeni bilet degen söz da tuğganda. Balkim hadis bizge jetpey kaldı. Tura Peygamber sakalından kaç aldı degen bizde hadis yok. Bırak bu emne üçün sakalın kırkıp atat. Sebep degende al Peygamberin sakalın görgön adam. Anın sakalı telegeyi tegiz bolgon, mahlukatların telegeyi tegiz bolgon adam lişni öskön emes özü. Al çiraylık bolup durgan. Anı bir irenci durgan adam emes bolgon. Sakalına degele kayış tegizine muhtaçlığı yok bolgon. Oşon üçün oşonday bir camaldı, oşonday bakjatты, oşonday bir nanagıday bir gevetesi gelişindүүлüktü İbn Umar bilip oşon üçün sakalın tegizlep kırkıp durgan. Tegizlep kırkkanda janagıday fransuski kılıp moda kılıp buyaka çagılgan suretini keltirip jok андай emes. Gebirlerge sakal düşünte uuştap durup ana kırkasın dese makulda uuştap durup üstüne kırkıp koyacak. Kanday da emes. Sakal düşünte uuştap dağı ana uuştun astından kırkar. Ana bunu betler bu sakal emes, bular tüktör bir yakta. At sakal emes bulardı. Ana bunu moyundağı sakal emes, gebirler moyundan beri sakal emes alar. Sakal bunu janağı kempirler koydun jağını alıp janağı ter kaşatat ele go. Şunday kılıp adamdın jağ söğünün tuşundağı sakal eseptelinет. Bunu janındağı sakallar arkaga taraganda daratda jana bet juğan jerdegi çegaradan aşkanın kırkılat bul jağı. Anam bul jağ uşunday bir uç kılıp turup kırkılat. Bul boyunca Mevlana Zakariya Kandahlavi'nin atayın kitabı var. Ucubu i'fa'i lihya degen. Kırgızçaga da kotorulgan. Biroq oşonun şakirtleri emnegedir al söz amal kılbagını men taң kalaverem. Kebirler var amal kılbay şakirtleri. Şeyh Kandahlavi'nin şakirtleri. Bu kim? Bu İmam Nafi oldu. Enne rajulan ata İbn Umar'a. Gündürdün bir gününde İbn Umar'a bir adam geldi. Gelip inna fulanen yakra'u aleykes selama. Falanca adam sağa salam aytıp atat dedi. Salam jetkin oşonda dele bolgon. Sana salam aytıp atat dedi. Faqala İbn Umar aytdı. İnnehu balagani ennehu qad ahdasa. Bana kavar jetti. Oşol adam taqdırda süyleyt eken dep. Taqdır anday, taqdır mınday dep, taqdır meselesinde sözlü göböйтүp gıcı kılıveret dep bana kavar jetti. Fa in kana qad ahdasa. Eğer çında ve oşonday olup taqdırda süylegen bolsa, fala tuqrihu minnis salama. Menden salamda aytpayle koy ağa deydi. Kavar jetti bana. Biroq kavar aytıp gelseler, toş oşonday da uğup kalbayt tuğandar. Biz oşonday bir jamandap gelgen bolsa, hi oşonday ekende işenip alabızga. Bu kavar geldi, anı takır jokko çıgargan jok. Sebep kavar aytkan adamдар işenişti adam. Biroq taptakır işenip algan jok. Sebep degende kavar aytkan adam adaşıp kalı çıktım aldagı var. Oşon üçün men uşinti uqtum. Egerde oşol çın bolgon bolsa, anda menden salam aytıp barba ağa dedi. Bol tuğandar. Egerde bir adam fasık bolgon bolsa, egerde bir adam mubtadi, bid'atçı bolgon bolsa, anda oşol adamga salam aytpay koyunun özü sünnet bolot. Tazjiran lahu, zajran aleyh. Bul degen emni oşol adamdı jekirүү maksatında. Oşonun kılgan işinin tuğra emes ekendigin jekirүү maksatında, oşonun düşündürүү maksatında al adamga salam aytılınbayt. Al adamın salamına alik alınbayt tuğanda.
Al emes, oşol adam menen mamile da kılınba koyot gerek bolsa. Eger oşol nerse oşogo tasirin tigize turgan bolsa, anan daydır jüre vere, maygırday baş berbegen dep anan bemaral gebile eştekeni mani berbegender bolot. Allar kançtın da gerek anda teң emes bolot. Allarga jönle salam ber, jakşysыңбы деп эле дават кылып коя бересиz таксырым. Бул ошо айтылган сөз түшүнө турган болуп, ошого мани бере турган болуп, анан кээ бирөө сен фасын арак ичесине салам бербей койсоң, анан сен көп арак ичип алат да анан кийин күнүгө сен ашап сөгүп турат эрте менен. Багып тарта турсаң ал даяр турган болот, сен сөгүп аткан болот. Жок ага саламды берип коесуң, хидаят айтып башка кылып даватка чакырасың. Бул кичин акылеси бар, сөзү бар, айткан сөзүңдү түшүнө турган, ошону биле турган маселе. Шариятыбызда аялдар урган барбы, жокпу? Урган барбы, жокпу? Kur'an'da gelet tuğanlar var. Kur'an'da gelet var. Bırak urdu degende anı kandı uğrat bilesinler mi? Al urdu degen janağı bizdin urdu degen düşünük emes tuğanlar. Jatkızıp koygan reanimasiya joganda emes. Anı ulamalar uşunjak düşündürüşöt. Janagıday buğdaydın sabagı var go, saman. Buğdaydın sabagı. Bışkandan ошону alıp durup onçaktın top durup oşo menen urganday deydi. Kebirde janağı misvak var go, oşo menen urganday deydi. Bul degen söz urup anı denesin kөгөрtүү emes, balkim uşunçalık darajaga jetip kaldık, urgan darajaga dep urdu degen işaratты oşol adamga түшүндүрүү degen söz. Kebir adamlar urgandan anı eşteke olboyt. Söz kattı tiyet da biz aytıştık, uruştuk, koy dedim, ortaga saldık, bolboy kaldı. Akırında mına uşu kadaga jettik dep janağı saman menen urgandan oy açımın çıkkanday dele bolboyt. Biroq oşol nerse жүрөгкө tagap kelet. Adam oygotot oşol nerse. Ey mınaki akırkı jetip kalıptır. Urdu degenge gelip kalıptır. Эми мындан кийин talak degen bolot dep janağı ayal akılına girsin degen söz. Urdu degen sözdü urdu dep düz manisinde koldanılbayt tuğandar. Urdu degen түшүнүктү oşol adamga jetkirүү degen söz bolot. Andurup kayka çayın aparasın baykuştu. Masele oşunday turat. Fa inni emi İbn Umar aytты, aga salam aytпайлы, eger oşunday bolgon bolsa dedi. Elder karap kalıştı, emne üçün degende İbn Umar özünün sözün dalil kılıp aytıp atadı. فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Men peygamberimizin aytkandığını uktum. Yekunu fi ümmet ya fi hadigil ümmeti. Menin ümmetimde, ya uşul ümmette bolup hasfun, je tutup ketkirler. Av mashun, je gevetesi özgörüp ketkirler. Av kazfun, je taş paranga alıp urulup öldürüle turgandar. Fi ahlil kadari, kadar meselesinde süylөгөндөрдөн dedi. Bul degen söz kadar meselesinde süylөгөн adam şunçalık dengelde bolot, anın öň özgörüp ketişi mümkün, başka öňgө ötüp kalışı mümkün, je bolbosо jer jutup ketişi mümkün, kılgan işin ordugundan anan kazıf degeni taş paranga urup öldürüle turgan darajaga jetip kalıusu mümkün dep oşonu aytты. İmam Tirmizi rivayet kıldı. Keyin İmam Tirmizi hada hadisun hasanun sahihun dep koydu. Bul hadis Hasan sahih hadis dedi. Çındığında dostoverniy bolgan hadislerden, kabul kılıngan hadislerden, amal kılууга жарактуу bolgan hadislerden 4 türü bolot. Жалпы 2 türü. Sahih, hasan bolup. Sahih 2'ge bölüp, sahihun li zatihi, sahihun li gayrihi, hasan 2'ge bölüp, hasanun li zatihi, hasanun li gayrihi. En jogorkusu sahihun li zatihi, anan sahihun li gayrihi, anan hasanun li zatihi, hasanun li gayrihi. 4 türdögi taypa hadisler amal kılganga jarayt bizde. İmam Tirmizi bul hadis hasan jana sahih hadis dep aytıp atat tuğandar. Oy, kantip bir hadis 2 taypaga koşulup kalsın dese alımlar aytıp, mullalıklar aytat. Bul hadistin 2 jolu boluşu mümkün deydi. Bul sahavadan, anan bul sahavadan. Bu sahavadan rivayet kılgandın darajası hasan bolup, mundan rivayet kılıngan sahih boluşu mümkün. Bu birinci bagıttama. Ekinci bagıttama, bu hadistin manisi en jakşı bolgon boluşu mümkün. Jakşı degen janagıday Arap tildegi adattık mani menen en jakşı hadis dep aytıp turup, sahih degen bu hadiske berilingen daraja boluşu mümkün dep aytat. Allahu alem. Wa an Ali radıyallahu anhu qal:
سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار قال فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت يا رسول الله فولدي منك قال في الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم رواه أحمد. Hazreti Ali aytat. Hadice suradı peygamberimizden deydi. Hadice neviz birinci iman keltirgen adam. Erkeklerden dağı birinci, ayallardan dağı birinci, yaş ballardan dağı birinci iman keltirgen adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşa çıkkanda Hadice neviz murda 2 güye götüygen ökönünten boşoğun 40'ka çıkkan Mekke şahrının en çok bay ayallarını bilele. Peygamberimizge özü juuçu jiberedi. Eger de mende köngülü olsun men oşoğa turmuşka çıkkanga makulmun dep. Azır bizde namız kılsat geber adamlar. Eger de jakşı kızı olgan bolsa kaçan güye geletken dep kütüp oturup anın eptep süptep ele bürö gelgen bolsa oşoğa beri veret. Altın jaştı katından bak avaş yer artık dep turup. Oşol kızı kor bolup kalat kede. Tiyakta başka bir ılayıklı bir jigit turgan bolut, al beşere sür töpüga gele albayt. Kızın jok dep koysa mine kılan dep. Sevani jakşı görüp atkan ağa asmandaga da görünür, çılpon yıldızda görünür. Ökö bolsa teң ele par ele biri-birine. Oşon üçün ılayıklı jigitти görgön bolsa, oşoga barıp menin kızım bar al dep aytkan bolsa, bul uyat bolboyt tuğandar. Je oşol boyga jetken kızlar je başkalar je ejilerimiz turmuşka çıga turgan bolsa, men sizge turmuşka çıkkanga makulmun. Egerde göңүлүңүз bolsa, baş koşolu dep sunuş kirgizgen bolsa, aldak bolot şariatta. Emne üçün erkekler aytsa bolot, kızlar aytkanga bolboyt tuğandar. Bolgonu köçөгө чыгып алып телевизордон сүрөтүн чыгарып айтканга болбойт, бирок эмне культурный кылып тартибин айтса, ага шариат жол берет. Хадича энебиз Peygamberimizden perzentlerden bardığı Hadice enebizden. Peygamberimiz menen Hadice enebis 25 yıl çok yaşaştı. 25 yıl. 45 yaşında turmuş, 40 yaşında turmuşka çıkkan bolsa 65 yaşında Hadice enebis öttü. Baldarının bardığı bir gana Tahir degen balasından başkasının bardığı Hadice enebizden ele. Hadice enebis ölgөнгө çeyin üstüne başka yer algan yok Peygamberimiz. Hadice enebizin urmatı kılıp başka ayal algan yok. 25 yıl Peygamberimiz жалгыз oşol bir ayalmen yaşadı. Andan kiyindele Peygamberimiz jirgapınday bir eme kılgan jeri yok. Ay Savd enebizdi al. Savd enebiz al kempir bolup kalgan boçu. Oçol 65'te gele Hadice'nin padoşkalarının biri oçu aldılar. Andan kiyin Ayşe enebizge üylöndü, aga kız üylöndü. Andan kiyinkilerinin bardı gele juvandar tuğandar. Köpçülüğü kempirler. 5 bala 6 balası var. Peygamberimiz Allah'a üylөнгөндө amoralny adam, şunday kişi, katındardı jakşı görgön kişi deydi. Katındı jakşı görgön kempirlerdi albayt tuğandar. Bizdeki katın jakşı görgöndörдү bilip atabız, jaşlardan alat, diktorlardan tandap alat, başkalardan tandap alat, sulular konkursuna katışkanlardan tandap alat. Bирок ezeli kempirlerdi algany bilbeyim men. Peygamberimiz oşol kempirlerdi alıp atkan vakıtta tuğandar. Oşol kempirler 5-6 balası menen kalıp ketken vakıtta oşolordun baldarına tarbiye bereyin dep algan. Tarbiyani jöndölü bere berse bolot aparıp meyme depçi. Bирок elder aytat da etegi jaman жерден жыртылган eri жок bolsa сына кылып атат деп aytat. Ayaldын бетине көө түшүп калат. Ошон үчүн ошолорду алган. Экинчиден аларга ата болуп аталык тарбия бермейинче жөн эле жардам берген бул деттомдой эле болуп калат.
Үй бүлөнүн толук болуп, эркек аял экөө бир жерде туруп, ошол башкарган жакшы болот. Аталуу жетим, арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим деген сөз бар. Энелүү болуп, атасы жок болсо, эрке болуп чоңоюп калат. Тапкан ташыганын бере бер, анан калжыңдап, кийин чоңойгондо өзүн таппай калат кээ бирлер. Аталуу жетим, арсыз жетим деген сөзү бул ары жок болуп калат байкуштугу. Атасы менен бияка деле барат, эненин тарбиясы жок болуп калат дагы. Бул деген менен толук болбой калат. Ошон үчүн ажырашам дегендер балдарын ойлош керек болот. Эртең булар жетим калса кандай болот деп. Умму Саламын алганда бир коро баласы бар эле, бир коро. Көп деген сөз. Ошолорго аталык тарбия берейин деп алды. Деттен туура бизге караганда үйдө тамакты түрлөп береттир. Мисалы үчүн менин үйүм детте менен аларга сыр бербейттир, алар береттир. Бирок сырдан башка дагы маани бар да туугандар. Экинчиден ал Умму Салама анын деле өзүнүн бир күйөө болгусу келет. Аны эч ким албайт, жаш жигиттер башкалар. Анан пайгамбарыбыз алганга туура келген. Кээ бирлери бар, пайгамбарыбыз үйлөнгөндө башка бир урууларга жакын болуш үчүн алган. Куда болгон. Ошо менен ынтымак чыңдалган. Кээ бирөөлөр бар, ошого үйлөнгөн убакытта ошону менен шар'ий бир өкүмдү бизге бекемдеп бергиси келген. Пайгамбарыбыз бакма бала багып алган. Ошол баланы үйлөнткөн. Ошол бала чоңоюп кийин аял ажырашып кеткенден кийин ошол аялга үйлөнгөн эсепте бакма баласынын аялына. Эмне үчүн үйлөнгөн десе, бакма бала сага бала болуп калбайт деген сөз. Сен анын соогун аласың. Ага соо аласың сен. Бирок сенин каныңдагыдай болуп, сенден мурас алып башка болбойт тууганда. Бир гана аялыңын эмчегин эм калган болсо 2,5 жашка чейин, ошондо сага баланын өкүмү болуп калат, махрам болуп калат, анда анын аялын ала албай калат. Бирок жөн эле алып баккан болсо, анда ошо менен сага биротоло баладай болуп калбайт деген. А бизде кээ бирлер бар, жок, ошо өзүнүн баласындай боло берет туугандар. Үйүндө кыздар менен аралашып жүрө берет, башка жогандай эмес. Жакшысы ошол үйдөгү кыздарга үйлөп коюш керек. Баланы багып алдың, өзүңүн кызың барбы? Ошол кызыңа үйлөп койсоң, ошондо сага күйөө болуп жатып калат иншалла. Бул Хадиче энебиз Азирети Али айтып атат. Азирети Али Хадиче энебиздин убагында жаш бала болчу, өзү Али болчу ошондо эле. Кичинекей бала болчу. Ошол пайгамбардын үйүндө жүрчү бул. Ошол Хадиче энебиздин колунан тамак жечү бул. Ошон үчүн Хадиче энебиздин айтып атканын Азирети Али риваят кылып атат. Азирети Али пайгамбарыбыздын абасынын баласы эмес, атасынын бир тууганынын. Ошол жерге келип кетип жүрчү. Азирети Хадиче энебиз жахилиятта өлгөн 2 баласы бар экен. 2 уулу болгон экен. Ошол 2 баласын сурады. Каякта булар? Дегенде хума финнари, ал 2 тозокто деди. 2 тозокто деди пайгамбарыбыз. Фаламма раал карагата фи вajhiha. Дегенде Хазирети Хадичанын жүзүнөн жаман көрүү, мындай бир тынчсыздануу пайда болду. Коркуп мындай бир өңүнөн ошол уккан кабарды жактырбагандай бир тарыз көрүндү. Аны ким жактырат туугандар? Азыр ушулардын көпчүлүгү бетин бир сире мындай эме кылып алышты, өзгөртүп алышты. Неге? Жаман бул сөз. Дегенде пайгамбарыбыз айтты, эгерде ошол экөөнүн Кудайдан алыс болгондугун, тозоктогу абалын көргөндө, анда сен экөөнү тең жаман көрүп калаар элең деди. Сен аларды билбей атасың, алардын кандай болгондугун. Бирок алардын Кудайдын астындагы даражасын көргөндө, сен дагы аларды жаман көрүп калаар элең деди. Ушундай болгон. Ибрахим алейхиссаламдын атасы Кудайдын душманы болгон. Ошону жаман көргөндүктөн атасынан кечкен туугандар. Бул Дин маселеси ушундай. Кудайдын душманы болгондугу үчүн Ибрахим алейхиссалам атасынан кечкен. Бирок бул деген сөз азыр биздин аталарыбыз мусулман эмес болуп, Кудай сактасын болуп калган болсо, анда кечип жибер деген сөз эмес туугандар. Ал пайгамбарларга келген кабар менен болгон. Биз ата-энебиз кандай гана болбосун жакшылык кылууга милдеттүүбүз. Мусулманбы, мусулман эмеспи, намаз окуйбу, жокпу, таквабы, таква эмеспи, айырмасы жок. Бирөө атасын бербейт бизге. Аргымакты жаман деп, буданды кайдан табасың, агайынды жаман деп, тууганды кайдан табасың дейт. Бирөө атасы мен атам жакшы меники, пушошкасы сонун деп берип койбойт сага. Ошо сенин атаң боюнча калат. Ошону урмат кылышың сага милдет болот туугандар. Хадиче энебиз кайра сурады. Сенден болгон 2 баламчы деди.
Peygamberimizin de iki oğlu var ele. Birinin adı Kasım, ikincisi Abdullah. Kebir rivayetlarda Tayyip degen oğlu olgan, andan keyin Tahil degen oğlu olgan dep aytılınat. Bular Abdullah'ın lakaptары dep de aytılgan rivayetler var. Aytıyor, oşol vaqt iki oğlu bolgan. Men iki oğlum senden bolgan degende alar beyişte dep aytdı. Fil cenneti beyişte dep aytdı. Keyin Peygamberimiz koşumça kılıp aytdı. İnnel mu'minine ve auladahum fil cenneti. Mu'minlar jana mu'minlardın baldары beyişte, müşrikler jana müşriklerдің baldары tozokto dep aytdı. Andan keyin Peygamberimiz bu ayatты okudu. Bu ayat Tur suresinin 21. ayatı. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. İman keltirgenler jana alardın arkasından iman menen erçigen zurriyatları. Oşol zurriyatların buların arkasından biz jetkiremiz deydi. Ayat uzundurak anın manesi biz iman keltirgenlerdi beyişke kirgizemiz. Jana iman keltirgenden arkasından iman keltirgen özlerinin baldarındağı beyişke kirgizemiz, ataları menen çoğu kılabız. Ata babalarının darajaları jogorу bolsa dagı, alardın darajasına baldары жетпесе dagı, ataların kuvantığı üçün baldarın oşuların darajasına jetkiremiz deydi. Baldar imandığı olup, bирок atalarında büyük darajaga жетпесе, bирок imandığı olgan bolsa, oşol atalarına beyiştegi rahat berүү maksatında Kuday Taalam iman keltirgendikten bulardın baldarının darajası tömön bolsa dagı jogorku darajaga ataların sүйүндүрүү üçün koşup jetkiremiz degen ayatты Peygamberimiz okudu. Ulamalar aytışat, bu Peygamberin aytkanı müşriklerдің baldары özleri menen birge bolot degeni Hadiçe enebizдің көңүлүн соороткен айтып атат. Себеп дегенде, ошол убакта Хадиче энебиз дагы мусулман эмес эле, Хадиче энебиздин күйөөсү да ошол убакта өзүнүн күйөөсү, бурдагы күйөөсү мусулман эмес эле деп айтып атат. Бирок Хадиче энебиз кийин мусулман болду го деген пикир чыгат туугандар. Биздин шариятыбыз боюнча, эгерде күйөөсү менен аялынын бири мусулман болгон болсо, балдар ошону тартып кете берет. Бизде улут маселесинде атасын тартат го. Атасы Кыргыздарда бардык жерде жөөттөрдөн башканын бардыгында. Малдарда жөөттөрдө апасын тартат. Анан кийин адамдардын бардыгында жөөттөрдөн башка атасын тартат улут маселесинде. Ал эми дин маселесинде экөөнүн кимисинин дини жакшы болсо, ошону тартат. Демек келечекте Хадиче энебиз мусулман боло турган болсо, бул деле мусулман болушу мүмкүн эле го деген сөз болуп атпайбы? Бирок бул пайгамбарыбызга берилген өзүнчө бир карамат туугандар. Алар жашап калганда, узак жашаганда балки мусулман болбостон кафир бойдон өлөр эле, бул Кудайдын өзүнө маалым. Ошондуктан ушул хадисти бардык балдарга иштете берген туура эмес. Бул ошол Хадиче энебиздин эки баласына гана таандык маселе. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط عن ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. Hazreti Ebu Hureyre aytат, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah Taala Adam aleyhisselam bizim çoğun atabız jaratkan vakitte anın arkasını sıladı. Arkasını sılaganda kıyamet kayımga çeyin adamdın uruk tukumundan payda bol oturgandardın bardığı çuğurup çıktı deydi. Bardık biz de oşul жерде oturganбыз tuğandar. Estey albayбыз, bирок oturganбыз tuğandar. وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيسَ مِنْ نُورٍ. Keyin ar birinin mangdayına çağılganday olup jarkıragan belgini koydu Allah Taala deydi. Ar birinin mangdayına çağılganday olup jarkıragan nurdan bolgan belgini koydu deydi. Summa aradahum ala Adama. Keyin Adamga aytты, Adam, mına uşu senin zurriyatın dedi. Adamga aytты, uşu zurriyatın dedi. Aytkandan murda körsötkөн adam şaşıp turaptır. Ay Rabbi, o menin Rabbim. Men haula, bular kimdir dep suraptır körsötkönde. Adam suraptır birinci. Qala zurriyatuka.
senin tukumların, şunun bardığı senin tukumların. Fara'a raculen minhum fa'acabahu ve bisu ma bayna aynayhi. Oşuların arasından biröөнүн peşenesindeki mangdayındagı çagılgандай bolup jarkıragan adam ata-matabızga көбүрөөк жагып калыптыр дагы. Бул ким деп сураптыр. Ошо биз турганбыз ошо таксырым. Мен, сен бардыгыбыз турганбыз. Арабыздан бирөөбүздү көрүптүр дагы. Бул ким деп сураптыр. Ай Робби мен хада? Роббум бул ким dedi. Кале Дауд. Дауд dedi. Бул Дауд алейхиссалам эле. Факале Робби Kam ja'alta umrahu. Robbum, uşul pendemin ömürün kança kıldın dedi. Davud aleyhisselam'a kança ömür jazdın dep suradı. Kale 60 sene. 60 yıl jazdım buğa dedi. Davud aleyhisselam'ın ömrünü 60 yıl yazılıptı. Kale Rabbi zidhu min umri 40 sene. O Rabbum, menin ömrümün 40 yıldan uşu kişiye bermiş o zürriyatıma, uşunun ömrü cüzgö çukuldap batsın dedi. Dep Kudaydan suradı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber de aytti otat. Felemmen qaza umru Adem illa 40 ja'ahu melekul mauti. Adam aleyhisselam'ın ömrü pütöyün dep akırında 40 yıl kalıp kalganda ölüm periştesi geldi deydi. Sen 40 yılın berip koygan emes mi? Ölüm periştesi geldi deydi. Fakale Adam, "Avelem yebqa min umri 40 sene?" Menin ömrümden 40 yıl kalmadı böyle dep Adam aleyhisselam aytti deydi. Ölüm periştesine. Ölüm periştesine aytti deydi. Kale, "Avelem tu'tiha ibneke Dauda?" Özündün uğulun Davud'a bergen emes bilen 40 yıldı dep perişte aytti deydi. Facahada Adamu, Adam tanıp gitti deydi. Yok dedi deydi. Çok tanıp gitti deydi. Facahadat zurriyetuhu, oşentip adamdın tukumlarının bardığı tanıp kete turgan boldu deydi. Jakşılık tanıp ketebиз, o adamı tanıp ketebиз. Aytır bizden bir jerimizge oşonday bir jamanırak bir toprak şuntip jurulup kalgan. Tanıp ketu degen. Wa nasiya Adamu, adam unutup kaldı deydi. Fa akala min eş-şecerati, unutup kalıp jebe degen daraktan jеп aldı. Fa nasiya zurriyetuhu, anın uruk tukumlardağı unuta turgan bolup kaldı deydi. Degele insan degen özü unutacak degen söz. Arapça nasiye degen sözden alıngan. Biz de unutup kalabız. Atabızdı unutup kalabız. Törögön apabızdı unutup kalabız. Bir saat ketip kalsa, monçoga düşüp ketip kalsa, iyilap iyilap kögörüp iyilegan apabızdı unutup kalabız. Salam berbey kalabız. Ustazlarızdı unutup kalabız. Tuğandardı unutup kalabız. Alemes Kudaydın da özünü unutup kalabız. Oşol unutup koyosunlar dep bizdin bardığımızdan canımızda alıp barıp durup bizi tiriltip durup andan keyin bizge alastu bi rabbikum sizlerin Rabbingar emesmi dep bizde Kuday muvadan alıp algan oşon üчүн. Oşonda bolorubuzdu bilip durup tuğanlar. Kıyamatga barganda emnege meni kafir boldun, meni Kudaydı tanımaysın dep hiç bir kafir antip ayta albayt. Sebep degende anın ruhu özü oşol jerde bolgon tuğanlar. Ve hatiat zurriyetuhu. Oşentip adam günah kıldı. Anın uruk tukumlardağı günah kıla turgan bolup kaldı deydi. Bizdin nuskabızda hata'a ve hataat zurriyetuhu dep hata'a degen yetişminen alıp gelgen. Mullali Qari'da hata'a dep uşunda elemanında aytip atat. Birok slavarlarda başka yerlerde hati'a dep geledi. Sev hata'a degen menen hati'a degen yetiştin ek başka ayırması var. Hati'a degeni bul mine oşol janağı asa günah kıldı degen manide geledi. Hata'a giyin hati'a. Giyin Tuhfatul Ahvazi degen Tirmizi'nin şarkında dağı hati'a dep bil kasra menen aytip atat. Demek ve hati'a ve hati'at zurriyetuhu ravahu Tirmizi. İmam Tirmizi rivayet kılgan 3076. hadis. Bu yerde bir mesele. Emne üçün Adam aleyhisselam'ın gözü Davud peygamberge gana düştü. Ayerde İbrahim turat, ayerde Musa turat, ayerde İsa turat, ayerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turat. Peygamberlerin töreleri. Anan imenna şu Davud'a göz düşüp kaldı. Demek Davud alardan jakşı degen söz bu. Ne degen söz? Yok, jakşı degen söz emes. 5 peygamber özünün ordunda. Birok en jakşı degenden dağı ekinci orunda turgandardın dağı
kee bir jakşı jeri bol, uşul jakşı jeri birinçilerde jok boluş ıhtımалы var. Kee bir biz jönökөy adam diye hiç kim togatmagan adamlar var. Oşonun dagı bir jakşı jeri bolot, al başka biz kıyın degenderde jok bolot tuğanlar. Şunday emespi? Hiç kim togatmagan adamdın dagı jakşı bir kılık jorugu, jakşı bir özgöçölügü bolot. Oşol özgöçölük başkalarda jok boluşu mümkün tuğanlar. Bul jakşı, bul ekinci orunda turat degende jakşı bardığından jakşı boluverбейт. Kee bir nerselerde bul ekinci orunda turgandagı jakşırak bolup kalışı mümkün. Araplarda mınday bir söz var. Qad tajidu fil nahri ma la tajiduhu fil bakri. Keede çalkıgan denizden tappagan nerseni toğuk geçip kete turgan azırak daryadan taap olasın degen. Şunday emespi? Keede denizden tappagan nerseni daryadan taap alışı mümkün değil. Narodniga girip tappaysa kıcarat bolup janında kamok uyalsa kamokta turgan bolot. Bu kamok narodnidan jakşı degen söz emes. Bolgonu mine kee bir nerse biyakta bar degen söz. Davut aleyhisselam mına uşunday tarizde. Ve an Abi Dardai anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Halakallahu Adem'e hîne halakahu فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الضر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي رواه أحمد. İmam Ahmed rivayet kılgan hadiste Hazreti Abu Darda aytat, Peygamberimiz aytты deydi. Allah Taala mahlukatların jaratkan uçurda Adam aleyhisselam jaratkan uçurda anın 10 dalısına vurdu deydi. 10 dalısına vurganda 10 dalısından adamdın jarkıragan uruk tukumdары çıkıp başladı, baldarı deydi, adamlar deydi. Sol dalısına vurgan vakta sol dalısından küygön çiçala dep koyabız go. Çiçalаны bilesin, ot çakkandan tüyünde kalgan, kömür koşup kalgandı çiçala dep aytabız. Kapkara bolgan uruk tukumdары çıkıp başladı deydi. Oң dalısından çıkıp başlagandardı, bulardın bari cannatı, bulardın bari beyişi, Wala ubali men kalaganımdı kılam. Hiç nersege mani bermem dep aytты. Hiç kim bulardı beyişten tosup koya albayt dedi. Sol dalısından çıkkandardı, bulardın bari tozokka barat. Wala ubali hiç kim men tosup koya albayt. Men kalaganımdı kılam dep aytты. Bul degenin taqdırdı hiç kim özgörtü albayt. Kançalagan xandar ötsün, kançalagan baylar ötsün, kançalagan kıyındar ötsün, bari bir taqdır özünün oğu menen kete beret degen söz tuğandar. Kaddafi öldü, Çıngiz Han öldü, alemes bizim Çıngiz Ababız da öldü, misal üçün hiç kim kalgan yok tuğandar. Demek taqdır özünü işin kıla beret. Gün çığa beret, bata beret. Gün çıkkandan başta batkanga çeyin kıykırganın menen gündü toktotup koya albaysın tuğandar. Biz kanday kıyın bolsok, kanday akıldı bolsok, kanday ilimli bolsok, kanday bay bolsok dagı taqdırın aslında özümüzdün vazifamız menen gana jürüp ötüp kete berебиz tuğandar. Bekler getet, el kalat. Betege getet, bel kalat degen söz var. Adam hiç vakta özünün birazrak mansabına, je tıyınına, je küçüne, je sululuğuna çiren 5 kere geç vakta. Adam maktanbaş kere, bir adamlar yolda getip atıp bir adamdardı, je olsun bir adamların kolundağı kirdi görüp kalıp jiyirken et. Dep murdun çüyürüyt. Bir adam eçeren bomurdu görse jaman görüp kalat. Biri oylanbayt, özünün içinde dağı 3-4 kilogram oşundaydı kötörüp jürgöndөгөн. İçini jargın ele, oşol bomurçluktan jaman dese beyagından çıgat tuğandar. Anday emespi? Mına oşunday. Oorukanaga barıp, oorup atıp, çiçip siyip, oşoga jatkandardy görüp, bir jiyirkenip, mintip basıp ketebиz, жылтыраган paltolordu kiyip alıp durup. Birok işimiz oşunday dese bizde dele var ekendigin bilbey kalabız. Kayaktan çıkkanımızды bilbey kalabız, çıkkanbız, oşo atabız günü gettemenen zara kılgan jerinden çıkkanımız bardygy uşu yerden tuğandar. Kayaka girgenbiz, dağı başka böyle zara kılgan jerden girip atabız tuğandar. Çıkkanda kayra oşo zara kılgan jerden çıkıp atabız tuğandar. İnsan özünü kim ekeni biliş gerek. Boy götürüp gerek tuğandar. Kudayga şükür aytiş gerek bolot. Oğuzdan çıkarıp girgizip koysa bola böyle. Bolot koysa. Birok oşol jerden çıkarıp, oşol jerden girgizip 3 jolu. Kayra oşol jerden çıkarıp taktap atat bizge. Bir jolu.
Esiňen çyksa dagy bir jolu. Esiňen çyksa dagy bir jolu. Pende özüň kim ekenini bilip aldy. Anan ölgönden apar kawurga tygyp goýdy, şo dedi, toprak arlyp jata beresin tuğanda. Betiňi mitkin galyň gelbeyt. Adamdy silkilep janyňa juğdatpaýsyn jönünde, aýerde kurt gelip jeyt, başga gelip jeyt, egerde şo nasip kılgan bolsa Hudaý talam, tagdyryňa жазган bolsa, any ketdiýe albaýsın. Perişteler gelip kalaganda kıynayt egerde tozokka düşe turgan bolsa Hudaý talam. Misal üçin. Demek Hudaýdan aşyp ketbeş gerek. Adam katty aýtbaş gerek. Adam daima özünün insan ekendigini bilip yürüş gerek bolar. Hudaý talam wala ubali. Hiç mani berbem kimge deyt. Men tozokka düşdegen tozokka düşöt dep atat tuğandar. Daima Hudaýdan faziletini soraş gerek. Bir nerse özgörtüp jiberbet. Hudaýdan başka aýla jok. Tanış, biliş, çoň giçine ortaga salmay degenlerden bardygy al jerde esepke ötpey galat tuğandar. وعن أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي يقال صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي. Abu Nazra degen tabi'i bilesiňer, bular kimler? Sahawalardy görgön adamlar. Tabiinler bular. Sahawalarçı? İman keltirgenler. Peygamberimizni görüp janaga iman keltirgenler. Ököteň şart, düşündükdürmü? Görüp iman keltirgen. Peygamberimizni görüp, birok iman keltirbey, peygamber ötüp ketken imanga gelse, bul tabiinlerge koşulup kalat. Demek peygamberimizni görüp, peygamberimizni görgön türü waganda iman keltirgen bolsa, bular sahawa bolar. Peygamberimizni görüp iman keltirbey, giyin iman keltirse, anda bular tabiin ele bolup kalat. Peygamberimiz takır görüp, birok sahawalardy görüp musulman bolgondor, bular tabiinler bolar. Oşol kişi aytat, Peygamberimizin sahawalarının arasından Abu Abdillah degen birö bar ele deyt. Hem Abu Abdillah'dan köp neme jok. Men de Abu Abdillah, balamat Abdillah. Abu Abdillah. Birok sahawalardan atynyň kim ekendigi tak bolbay kalsa anyň ziyan tiýip tuğandar. Sebebi sahawalardan bardygy udul, bardygy işenimdi. Allah bulardan razı bolgon, bular hiç wata jalgan aýtpaýdy tuğandar. Oşoň üçin sahawalardan Abu Abdillah degen bir bala at sahawa bar ele, oşoga anyň sahawalary, oşonun janyndagy joldoşlar girip barışdy. Akit kimler bardy? Sahawalar jana tabiinler oşol Abu Abdillahny orup kalganda görgönü bar işte. Orup kalganda görgönü bargandy bizde kantip koýabys? Orununy ziyaret kıl dep koýabys. Arap dilinde al-iyada dep aýtylýar. Kanday al-iyada? İyadatun. İbadatun degen söz bar Arapça. İbadat degende ele bu iyadat degen söz. Bolgony ibadatta birle toçka bolsa bunda iki toçka bar iyada. Oşo alımlar aýtýar, iyada ibadattan lafzan da afzal, ma'nan da afzal deydi. Ma'nan afzal degeni ibadat kılgandan görü, nafil namaz okugandan görü, orup kalgan musulmandy iyadat kılgan bolsun, sowu köpürök. Lafzan da afzal degeni aýtylganda munda bir toçka bolsa, munda iki toçkasy bar. Demek toçkasy da köpürök dep aýtýar. Al-iyadatu afzalu minel ibadati lafzan wa ma'nan deydi. Orup kalganda iyadasına görüşkeni varsa iyilep atypdyr. Burqurap iyilep atypdyr. Faqalu lahu aýtışdaga sahawalar men tabiinler girişmedi mi? Ma yubkika alam yaqul laka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khudh min sharibika thumma aqirrahu hatta talqani. Emni naysın sen? Peygamberimiz sana aýtpady bele. Sen moýlagyň kıskartgyndagy daima murutuňy moýlagyň kıskartyp jürgünüm meni menen jolukkanга çeyin dep aýtpady öyle sana. Sen murutuňy kıskartgynyň. Oşo meni menen jolukkanga çeyin beýişde ölgünge çeyin degen sözde murutuňy daima kıskartyp jürgünüm meni menen jolukkanga çeyin aýtpady öyle. Al degen söz sen murutuňy daima kıskartgynyň, oşony uzurtup ýaka çürüp berbeň, moruşdukynda kılıp anan meni menen jolugasyn sen beýişisin dep sana Peygamberimiz süýünçi berbedi öyle. Niýilip atasyn sen? Niýe atasyn sen dedi. Sen beýişke barasyn dedi. Oşondan beri moýlagyň kıskartasyn dedi. Degende aýtdy. Bala owa dedi. Walakin abro. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul.
Men Peygamberimizin aytganын uqdim deydi. İnna Allah azza ve celle qabada bi yaminihi qawzatan ve ukhra bil yadil ukhra ve qala hadihi li hadihi ve hadihi li hadihi ve la ubali. Peygamberimiz aytdı, Allah Taala on kolu menen bir çengeldi aldı deydi. Başka kolu menen başka bir çengeldi aldı dağı bul munuku dep aytdı deydi. Bular tozokular, bular beyişiler dep iki taypanı körsetdi deydi. Ve la ubali, eç nersege mani bervem, eç kim meni kılgan işi men tosalbayt dep Kuday Taalam aytdı deydi. Ve la adri fi ayyi qabzatayni ana. Men oşol iki çengeldin kaysından ekenimi bilbey etpayım bu dep gıylap atan dedi. Ravahu Ahmet. Kızık. Bir yerde çünüksüz olup kaldı mesela. Biz çünbey etkandayla tigiler de çünbey kaldı. Sana Peygamberimiz uvada vergen bolsa, sen moylonun murtun kıskart, beyakat çürü opop tukundaya kılıp, kıskart onu. Kimde kim moylo koysa bunu yerine düşüp kalgan bolsa, aytılıngan zikir asmanga kötörülbeyt dep aytılınat. Moylo meselesi boyunca fıkh moyloda aytıp bereyim sizlerge, moylonu fıkh uşunday tuğandar iki türlü göz karaş var. Malikiler, Hanbaliler, Şafiiler bir türlü rivayet aytışat, Hanafilerdeki bölük çörek rivayet aytılınat moylo boyunca. Moylo alarda uşul eringe düşpöseli esep moylo kalınrak bolup tursa bolavere Türklerдің moylosunday. Alemi biz Hanafilerde moylo yuka oluş gerek deydi. Moylonu lezben alganga bolboyt, ustara menen kırıp salganga, kayçı menen ustara menen alganda ele kıskartılsın dep aytıllar. Kebirler var, ustara menen alışatandan keyin koy uşunday deşet bir ganda emes tuğanda. Biri körüret, biri körüret degende eli söz. Moylo kayçı menen alınat, uşunçalık dengelde ustara menen alganda bolsun dep aytıllar. Anan janağı belki kalınrak moylo koygandır var go, biyaka ozga düşpese. Ağa dele makul, al Şafi mazhab boyunca, Maliki Hanbali mazhab boyunca ağa ruhsat berilir. Bирок ушул ozga düşüp ketpеш керек. Эки жакка түшүрүп чапайыптыкны бияка түшүрүп койгон, ал мойло бизге өтпөй чапайыптыкы. Өтпөйт бизге. Сакал ошондой болуш керек. Ошол мойлону кыскарт, ал эми мойлону кырып койгон лезбен бул бидат эсептелинет. Бидат эсептелинет. Moylon kıskart, dayım uşunda kıskartıp жүрген bolsang, sen beyişsin de aytıp atat. Peygamber memenen jolgasın da aytıp atat. Bирок nege bu korkup atat dese, janagı Allah Taala'nın azabı kattı olorun bilip, özüne gelgen sүйүнчүнү unutup kalgan avalda korkup atat adam. Bilet, Peygamber Nuvada hiç vakta kılap çıkpayt tuğandar. Al bekendir, al beyiş adam. Bирок ушинтип айтылса дагы ошол учурда азап каттуу болорун. Ал жерде эч ким ортого түшө албасын билгенде өзүнө келген сүйүнчүн да унутуп кетип, коркуп ыйлап кетип аткан маселе. Болбосо ал бейиш иншалла. Экинчи бир маселе, эгерде кимдир бирөө сүннөттү дайым аткарып жүргөн болсо, сүннөттү, бул мурут бир сүннөт. Ошого окшогон көптөгөн сүннөттөр дайым аткарып жүргөн болсо, бейишке кирүүсүнө, пайгамбарга жакын болуусуна, пайгамбарга жолугуусуна өбөлгө деген сөз. Эгерде кимде ким сүннөттү аткарбаган болсочу, мен силерге кыргызчасын окуп берейинчи бу жерде. Мен мындай адашпайын деп жазып алдым да. Аллахтын кудуреттүүлүгү, улуулугу, эч нерсени карабастыгы мени анын ырайымы жөнүндө ойлоодон тосуп койду дейт. Аллахтын кудуретинин күчтүүлүгү, азабынын каттуулугу ал мага бере турган ырайымды ойлогондон да тосуп койду. Ойлогонго менин мүмкүнчүлүгүм, имканиятым болбой калды дейт. Кээде сүйүнүчтүү кабарды да унутуп коесуң. Абал оор болгондо. Оор болгондо. Ал болбосо сүйүнчү боло турган нерсе эле ак жолдон эле чыкпаса, бейишке барары анык болгон эле бул адамдыкы. Ошондой эле хадистен көрүнүп тургандай, мойлону кыскартып туруу муаккат сүннөттөрдөн, дайым аткарып жүрүү бейишке жакындатчу амалдардан. Демек, ким кандай гана сүннөт таштаса, көп жакшылыктан кур калат. Сүннөт таштаган адам жакшылыктан кур калат туганда. Ал эми сүннөттү дайыма таштап жүрүү зындыктыкка жеткирет дейт Мулла Али Каари. Зындык деген дини тайыздык, супер фасик деген сөз болот. Ошон үчүн колдон келишинче туугандар сүннөткө амалган аракет кылыш керек.
Kedi sakal koyup maktana berет, başka sünnetler kalıp ketет tuğanlar. Uyga girgende, çıkkanda, tamak içkende, oturganda, ayal menen bolgan muamelede, jumuşka barganda, anı көбүнчө kayaktan bilebiz. Peygamberimiz jönündөгү kiteplerden, sahabaların ömür bayanlarından bilebiz. Oşolordu okup үйрөнүp, koldan gelişince atkarın hareket kılışыбыз gerek biz. Жашоодо ayal menen koşulganda, göğsü menen koşulganda, bazarga barganda, oşolordun bardığında sünnetlerdi atkargan hareket kılış gerek bolot. رواه أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون رواه أحمد. Hazreti İbn Abbas aytat, Peygamberimiz mintip aytты deydi. Allah Taala Na'man degen jerde deydi, bul Arafat. Arafat'ta osu var, hacıga bargan. Oşol jerde adamdın belinen ruh tukumdарын çıkarıp oşolordan misak guvadanı aldı deydi. Gelecekte jarata turgan bardık urut tukumun çıkardı. Alardı aldına jayıp koydu. Keyin Allah Taala kubulan degende yüzme-yüz pardası yok, tosmosu yok alarga aytты deydi. Alastu bi rabbikum bul ayet. Sizlerin Rabbunar emesmin be? Kalu bela. Bizdin Rabbus no Allah Taala dedik biz. Şahidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâze gafilin. Kıyamatta uşun nesen biz bilbeytelek. Biz şundan kapilette kalıp ketken elekte baytbastık için biz sizleri güvöge geltirdik. Oşunda ile biz şirk keltirgen jokpuz. Bolgonu ata babalarımız şirk keltirip жүрgөн eken, oşuların yoluna düşüp biz de şirk keltirip ketip kaldık. Bizi kıynavanız. Bizi kıynawaş gerek antip. Oşular şirkке düşkönce bir şirkке düşüp kaldık. Oşular kılgan günah üçün biz dağı жооп беребиз bi dep aytpastığınlar üçün deydi. Keypiller aytat, men London'da törölüp kaldım, Çirköy'den başkanı görgön jokmun. Men Moskva'da törölüp kal, o yerde men o Kirilço'da da okup kalgam dep oşonun dalil kılsang ötpöйт oşol jerde deydi. Sebep degende sana fitrat degende bergen har birine güvölüp ötközgön dep ayatda okudu deydi. İmam Ahmed rivayet kılgan. Wa an Ubay bin Ka'b fi kavlillahi azza ve celle ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetahum qala jama'ahum feja'alahum azwaja thumma sawwarahum fastantiqahum fatakallemu thumma ahaza aleyhim al-ahda vel misaqa. Ubay bin Ka'b aytat Allah Taala'nın adamdın belinen anın uruk tukumun çıkarıp oşolordan uvada algan degen ayatты okup atkanda mintip aytты deydi. Cemaahum feja'alahum azvajan. Alardı top alardı juptaştırdı deydi. Jup kılıp koydu deydi bardığın. Keyin summa sawwarahum fastantakahum. Keyin juptaştırgandan keyin bulardın bardığının ön gelbetine keltirip durup andan keyin bulardı süylöttü deydi. Allah Taala. Buga kim? Ubay bin Ka'b janağı en çoğun qarı sahabalardan degen oşunda tafsir berip atar. Fatakallemu andan keyin adamlar süylöştü. Thumma ahaza aleyhim al-ahda vel misaq. Adamlar süylöy turgan bolgondan keyin bulardan uvadan aldı deydi. Oşol wagtda Hudaý Taala bizi süylötүү üçün bizge til verip süylötkönde ile ölgönden keyin kıyamata dagı bizge til verip durup oşo menen süylötüp, oşo menen bizden atçöt ala turgan gün gelet tuğandar. Ölüp kaldım, çirip kaldım, jok almasaydı jok. Eşkınday mani emez. Ve aşhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Sizlerin Rabbiňar emesmin dep özlerine güvölük kıldı deydi. Kalu bela fa in ushhidu aleykum as-semawati sab'a vel aradina sab'a. Men sizlerge güvö kılamın 7 asmandardı. 7 qatar jerdi. Wa ushhidu aleykum abakum adama. Oşonda ile ataňar adamdy da sizlerge men güvö kılamın. En taqul yawmal qiyamati lam na'lam bi hada.
Kıyamatta uşunu biz bilbeytilet dep aytpagıla. Asman jellerden bardygy ataňar adam dagy sizlerge göw bolat dedi. E'lemu ennehu la ilaha gayri. Bilgile menden başka sizlerden kudaýyňar jok. Ve la rabbe gayri, menden başka Rabbuňar jok. Ve la tuşriku bi şey'an, maňa hiç kanday şirk keltirmegile. İnni saursilu ileykum rusuli. Men sizlerge özümün paygambarlarımды jönötöm. Yuzakkirunakum ahdi ve misaqi. Menin sizlerden algan uwadamdy sizlerge estetip bildirip turuulary üçin. Ve unzilu aleykum kutubi. Men sizlerge kitaplarımı dağı düşürüm. Qalu şahidna bi enneke rabbuna ve ilahuna. Biz güvenlik verdik. Sen bizim Rabbumuzsun, sen bizim Hudaýybızsın dep. La rabbe lana gayruka. Senden başka bizim Rabbumuz yok. Ve la ilaha lana gayruka. Senden başka bizim Hudaýybız yok. Fa aqarru bi zalika. Oşentip oşonu moynuna alıştı deyip. Ve rufi'a aleyhim Adamu aleyhisselamu yunzanzuru ileyhim. Keyin Adam aleyhisselamды kötörüp özünün zurriyatına karap sebep degende boyları teң bolsa görmey kalat da bardygyn. Biyike çıgarıp anan uruk tukumdary körsöttü deyip. Fara'al ganiyye vel fakira. Allah'ın arasından kembagalların gördü, bayların gördü. Ve hasene surati ve duna zalika, öňü başı çıraylı sulurağın gördü, öňü başı sulu emesin dağı gördü deyip. Baldarın arasında şulardı gördü deyip Adam aleyhisselam. Faqala Rabbi lawla sawwayta bayna ibadika. Rabbim o Hudaý Taalam uşu kullarının bardığın tegiz kılıp koysan bolboy dep suradı. Bardığı birdey bolup sosyalizm bolup öyle baygıdey jok bolup bardığı birdey bolup bardığı okşoş bolup bitis koydoy bolboy uşular. Biri sulu emes, biri bay emes bolup kalıptır dep Adam aleyhisselam şunu suradı bizden tuğan. Allah Teala'dan suradı. Kantip çöperdi Hudaý Taalam. Qala inni ahbabtu an ushkara. Hudaý Taalam aytdı. Men mintip arganda kılıp jaratkandan maksatı men jakşı gördüm, özüme şükür aytılgandygyn dedi. Adamdardın bardığı birdey bolsa, hiç kim Hudaýga şükür aytpay koýat tuğandar. Egerde bir adam bay bolgan bolsa, Hudaý Taalam baylığına ming mertebe şükür, oşonu menen yüzümlü susu saktap kaldım, oşonu menen büröge barıp gele dep surabadım, oşonu menen abirini saktap kaldım, oşonu menen meçit kurdum, medrese kurdum, Hudaý saňa ming mertebe şükür dep aytat dedi. Alemi kolunda jok adamçı. O Hudaý Taalam. Maňa baylyk bergen joksun. Oşentip baylykny fitnasy maňa salgan joksun. Uwadalaryň bar ele, uwadalaryň atkardım. Bay bolbosoň, kembagal bolsoň da namazdan 33 yıl subhanallah, 33 yıl elhamdülillah, 33 yıl Allahu ekber dep aytkan bolsoň, baylaryň soğun alyp degeniň atkardım men, oşonuň soğun aldım. Baylykny fitnasyndan meni saktadyň. Kançası baylığı menen kazinoga düşüp ketdi. Kançası baylığı menen kayaktaraga ketip kaldı. Biroq oşonda meni saktadın dep Allah'a şükür aytat dedi. Öňüm sulu kılıp bergeni Hudaý Taalam maňa öň berdin. Uşul öňümdegi içimi daha jakşı kılıp berdin. Hudaý saňa ming mertebe şükür, meni jaman kılıp koýboganyňa dep Allah'a şükür aytat dedi. Egerde öňü sulu emes bolsa, Hudaý Taalam sululary daha görüp jürebüz. Sulu ayal bolsoň dele, sulu erkek bolsoň dele kıyın bolat eken, fitnaga düşüp ketken daha görüp jürebüz. Oşonda meni saktadyň. Men oşo sululuk menen fitnaga çürüp koýganda meni saktadyň o Hudaý. Dep şükür kılat, oşonu men kalaýmyn dedi. Bul degen söz adamlar şükür kılbay koýuş dele mümkün. Biroq har bir adam özüne berilgen nersege şükür kılgandygy bul milletli degen söz tuğandar. Egerde mesela üçün meni bay kılbastan kembagal kılgan bolsa, oşol kembagal bolgondygyma şükür aytışym gerek. Sebep degende bay bolsam balkim göp ketmekmin. Men oşol laýyk bolgon üçin berdi Hudaý Taalam. Meni kembagal bay kılsa, kembagal bolsa men küfürge ötüp ketmekmin. Oşon üçin meni bay kıldy Hudaý Taalam. Egerde meni sulu kılıp koýgan bolsanda men köşede hiç kimdi kaltırıp öpkülep barıp üntip donjon bolup ketmek, oşon üçin meni öňüm sert kılıp koýdu. Öňümü sert kılıp koşuyor men çünçüp jok bolup ketip oşon üçin öňümü çyraýly kılıp koýdu. Dep argin berilingen nersesi al aşykça nerse emes, oşol nerseni tak dağına biliş gerek degen söz. Wa ra'al anbiya fihim misle suruci aleyhimin nuru. Oşol adamların arasından Adam aleyhisselam paygambarlar da gördü.
Bирок булар нур чыгып турган чырактай болуп балбылдап ар жерде пайгамбарлар турганын да көрдү. Wa khassu bimisaqin akhara fi risalati ve nubuwati. Oşol жерде пайгамбарларга өзүнчө башка бир убада алынды. Булар пайгамбар болуп, ошол пайгамбарлык вазифаны жеткирүүнүн милдеттүүлүгүн ошол жерде булардын дагы мойнуна жүктөлдү туугандар. Биринчи убада алуу жалпыбыздан болсо, экинчиси хас болду хавастарга, бул пайгамбарларга болду. Пайгамбарчылыктын убадасы булардан дагы алынды. Kur'an-ı Kerim'de bu jönde aytılınat. Wa huwa qawluhu tabaraka ve taala wa iz akhadna minen nebiyyina misaqahum wa minka wa min Nuh wa İbrahim wa Musa wa İsa ibn Maryam wa akhadna minhum misaqan galiza. Bu Ahzab suresinin 7. ayatında gelir. Biz peygamberlerden uvada aldık. Senden Nuh bin Nuh'tan ve İbrahim'den ve Musa'dan ve İsa ibn Maryam İsa'dan değil. Bu en ulu 5 peygamber. Ulul azm minel rusul. İla kavlihi İsa ibn Maryam kana fi tilkel arwahi. İsa aleyhisselam dağı oşul arvaqların arasında bar ele. Fa arsalahu ila Maryam aleyhisselam fa huddisa an Ubeyyin ennehu dakhala min fiha. Oşul yerde bar ele keyin Maryam aleyhisselamga al ruh jönötüldü. Hazreti Ubay bin Ka'b rivayet kılat, oşol ruh Maryam enevizin oğuzundan girdi deydi. İsa aleyhisselam biz girgen yerden emez, oğuzundan giriptir Maryam enevizge. Ravahu Ahmad, İmam Ahmad rivayet kılgan. Azrak ikili hadis kaldı, şunu bitiriyoruz, ondan bir sabit tut inşallah. وعن أبي الدرداء قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه رواه أحمد. İmam Ahmad rivayet kılan hadiste Hazreti Abu Darda aytadi, bir gün peygamberimiz menen çoğu oturup süйлөшүp, emne olot dep uşul jönde süйлөшүp attık elek deydi. Emne olot dep süйлөшүp attık elek deydi. Oşol wagtda peygamberimiz aytты deydi. Egerde bir to'nu bilesizlermi? Sulayman to'su, Terme to'su degende to ordundan jılıp ketiptir dese, aga işengile deydi. Aga işengile deydi. To'lur jılgan tarıkta bolup turtuğanda. Kubada kaysı bir yerde jılıp başka jaka gelip kalgan deydi. Jılı şoňoy aga işengile deydi. Birok bir adamdın kulukmun özgörüp ketti, taptakır dese, aga işenbegile deydi. Bir adamdın kulukmun özü vapşe özgörüp ketiptir dese, aga vapşe işenbegile. فَاِنَّهُ يَسِيرُ اِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ. Sebep degende insan özü jaratılıngan tabiatına oşo menen jürüp oşoga karap ketetdi. Adam özgörüp ketpeyt tuğanda. Birok adam özgörüşkö hareket kılat. Adamın kulukun özü jaman bolot. Birok oşonu jakşı kılışka hareket kılat. Adamga berilgende jakşı kulukun özü berilir. Oşonu keyin jaman bolup kettir dese jok. Oşonun jakşılığının ümiti kalgan bolot bir jerde. Biri gelip jakşıl adam doy jamanda bassa işenip alıp oşoga tuğanı. Oşol anın jaman bolup ketkendir. Birok oşok özgörülgöndür. Birok bari bir bunun tüpkülügünde jakşılığı var. Jaman adam ötü jakşı bolup ketken bolsa dagı misal uğur gelski oşonun kiçine esine tüyüp koygunun. Al tüyünde mınday ele depçi. İşeniş gerek oşok albette. Birok oşok taptakır işenip alıp durup anan köşede kalıp kalbağın degen söz bolur. Bul degen söz adamlar bardığı jakşı bolup kalat, jaman bolup kalat degen söz emes. Jamandары dagı var, jakşıları dagı var. Jamandары dagı, jakşıları dagı ortaça bolgunga daim hareket kılış gerek deydi. Kebir adamlar kol açık dep koyuyor, dünyasının barın berin jörüp durup öz açık oturup kalışı mümkün. Kebirlerde saran bolup eçkin beşlerge berбейт, anı bakil dep aytabыз. Jok, jomart boluş gerek. Jomart degen bardığın berбейт, berбей dagı koyboyt, kolundan gelişince başkalarga jardam bergen adam tuğandar. Kebir adamlar kor bolup kalat özünçe. Eldin bardığından hop dep kor bolup basıp jüröt. Kebiri kibir bolup ketet, boy kötörü bolat. Jok. Kiçpeyil boluş gerek.
Başka biröge kor bolma, başka biröge kor kılma. Sen keçişpeyli ol deydi. Oşol nersege dayım hareket kılış gerek. Bizdin şariatımızın her bir ökümdörü adam da oşol ortalık alıp gelgenge dayıma hareket kılat tuğandar. Oşoga dayıma hareket kılışыбыз gerek. Akırkı hadisimiz bu 124. hadis. وعن أم سلمة قالت يا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلتها قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته رواه ابن ماجه. Ummu Salama aytat, bilesiңер, Peygamberimizin ömür bayanında Peygamberimizga dalını bir jööt ayal uğlap koyun etin bergende, Peygamber dalını bir tiştegenden keyin dalı meni uğlap koygun dep aytkan. Anan jebey kalgan, birok etin araka girip ketken ele. Oşol oorunun tasirinden barıp Peygamberimiz ötkende aytılmadı. Ummu Salama aytıp atat, o Allah'ın elçisi Peygamberimiz jıl ötkön sayın janagı uğlangan etти jep kalgan emes belеңiz, oşonun tasiri küçöyüp baratpayбы sizge? Oşonun tasiri jıl ötkön sayın küçöp baratpayбы degende Peygamberimiz aytты. Maňa hiç bir nerse jöndön gelgen jeri jok. Adam aleyhissalam özü Ali toprak boydan turgan uagında taqdırıma жазылынған nerse gana boldu. Naalıp oşo jööt akmak, bulardı kırıp öldürüş gerek, özü jok boluş gerek ele, oşondo dep naalıgan jeri jok. U jeldi, oşondan oru atat Peygamberimiz, birok bu taqdırga жазылынған dep oşol nersege boyun sunup Peygamberimiz eme kıldı. Kiyinki bizi sabagımız inşallah babu isbat azabul kabr, kabr azabının sabit kılı, oşonun bar ekendigi turasındagı hadislerden bu 125. hadisten başladık inşallah. Andan kiyinki bu 1-2 gün sozulsa nasip kılsa, andan kiyinkisi babul i'tisami bil kitabi ve sunna, Kur'an-ı Kerim'di jana sünnetli karmanu turasındagı bab baştalat. Men sizlerge targip berip atam, mындай bir şunday nerseler dagı bolat tuğandar dep. Andan kiyinkisi dagı birini aytıp koyayın. Bul uzagıraak eken, bul kitap menen sünnet karmanış jönünde bab uzagıraak eken. Andan kiyinkisi Kitabul İlim dep ilim kitabı baştalıp ketet inşallah. Allah Taala bardığımızdan ukkan meselemizni uğup, oşonu jürögübüz düşünüp, denebizin amal kılan nasip kılgan bolsun. Kuday Taalam taqdırda süйлöbөстөн Peygamberimiz kantip aytkan bolsa, oşol aytkandaga etikat kılıp jürgöndü Kuday Taalam nasip kılgan bolsun. Kanday niyet arzu maksat menen gelgen bolsa Kuday Taalam oşoga jetkilsin. Kuday Taalam jakşılarga janaştırıp jamandardan alыстасın. Elibizge ketpes döröt keng peyil versin. Üylördün bardığına жылуулuk versin. Sivet öçpösün, su öçpösün. Uğurlarımız karmalbaganlarga insap berip, Kuday Taalam kayran uşulordun bardığın eldin jerdin kızmatın kılgandı nasip kılgan bolsun. Oorup atkandar oorusuna şifa versin. Bir hoş nabız geldi, altışar balam oorup atat dep, oşol persentlerini oorutpasın. Degeli atenenin aslında persentlerin jamandığın Kuday Taalam görsötpögen bolsun. Kuday Taalam kattaşpay kılgan atenemiz tuğandar bolsa, oşol kayra kattaşkan nasip kılgan bolsun. Turmuşka çıgalbay kalgan kızlarımız var, üylenelek baldarımız var. Kuday Taalam bulardın bardığın üy büleri kılıp toylarına bizi çıkırgan nasip kılgan bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar.